Sanibonani lo ngilelayo sibone lawahla ngidumela igama lakho lawo laphambi kwami esekhawethu mangisho abafowethu besekhawethu phela nami ikhaya nasekhaya sibathatha njengezinto zakhona nje abantwana basekhaya njengamanje ngoba ngiphambi kwenu nje ngiyila ngoba phela ngiyisapha ngiyababuza ngiyela khona angazi ukubona njena ngangazi ukuthi uNkulunkulu wami isizinto ezinje emhlabeni nala madoda sedlule elizimeni kakhulu ngibonga imindeni yabafowethu ikwazi ukungibekezelela noma kuthiwa sibuya siphethe lutho kodwa babenethemba ukuthi izolo namhlanje asibonga ukufa kwethu ngimele kakhulu ngazi nje ukuthi angazi imindeni silimele kwethu silimele usithalala emhlabeni bethi mengibiza mina angibize nge-artist ukusababa ufike kimi bekutsha kawana umcondo yakhe izimakhulu ngoba wafika emncane wakhulela yini bengisebenza nabantu abanethalente abangasebenzeli ukuthi bukina amathiwa siyitholi lutho kodwa nje asiyibona sisestage into ebengifisa beyenze bazali babo ngifuna ngoba isafezi lami ngoba ngangishilo ukuthi madoda nje wasikhulisana kanje ngisebenza nami ngifisa wenze lokhu nalokhu mina ngeshwa ngashiya abazali semncane ngoba nenhlanhla ubaba ushiya isalazi esakwazi ukuthi simkhombise uthando lwamama noma bekhuluma ethi amakhotha so ngicela ukuthi bajabulise abazali nesikhathi ngoba ngiyakwazi ukuhlunga ukuhlonga izani ukuthi masuka sampilo ngisho ukuthi azuvuma usekhona ngabe ngikusiza ngalokho emndenini wambatha bese ngine-family enkulu kakhulu ugogo usixhumana naye noma kuthiwa iy'ngane akatholi besha angifonela athi khotha bakuphi abantwana ngithi khululeka gogo bahamba nami afone ngelilanga khotha bakuphi abantwana ngithi gogo cha abekho kimi athi othi ngifone masinyane ngibabuze ukuthi bakuphi nami ngibe kulwela lokho ukuthi agcine bathola yibo ngithi bese ngingabafowethu kimi laba ngimele kakhulu sizwe sami ngithi ngimele kakhulu ngicela ukubonga kakhulu baba Msweni ixhatsho lami lenathi sisuka ekhaya singazi sikwenzani ethemba lakho noma ngekwazi ukubiza ngamagama ngamawa kodwa ngithi uNkulunkulu abusise ngimele kakhulu sizwe sami ngithi angazi ngenze njani kodwa ngicela ukuthi lokuhlobo sisibakhile nemndeni ngicela ukuthi kungapheli asinahlukaniswa abafowethu njengoba beqale indlela ukuthi bashiya kuyo ingapheli nayiqhubeke ngoba bamfutha nabathetha ngabantwana umkhulu mina bengibiza ngomagwawulu umgwawulu esihlahla nempande zaso wanginikela ngomcono ngangiyocela mina usiphele okumafutha mfowethu bamafana wasithi hayi doda kunomcono la awuthathe ukuthi uyokhulisa mhlawumbe khona ungaphuma kanti ngiphi strike umcono befikile bengasuka umuntu okhulumayo bekuwumuntu owenzayo benethalente kakhulu kuleya muzi nje baphile banethalente abantwana bakhona njengoba nimbona nokuzabamba akusizi isikhathi esingakanani ifikile kodwa besekwazile ukuthi agcine umhlaba wonke njengoba sekunje ngithanda ukufutha ngoba ngisho ukuthi bonke besikwenza naye nanosuku
ngihambe ngalapha sengalokini ngibuzile ngathi ndoda besivumelene ukuthi la sizodlela indawo yendawo ngamcela ukuthi ngifuna akhele umamakhe umuzi ngoba siyatohoza la ezokwazi ukuthi mhlambe khona ngokuphephela siyaphila kodwa ima umuzi usemncane usengaka lokho umlando wathi futhi uzokwenza lokho ngathi le imali wacela ukuthi sengibekile imali ngicela siyofuna indawo yokwakhela uba njengoba besedlile naye besiyobheka leyo ndawo leyo yokuthi akwazi ukwakhela uba umuzi wakhamba sethini ekuseni futhi no sisishintshile isimo emsebenzini sengiyafuneka kwawogcina ukukhuluma naye lapho kwamphumela ekuseni ngaze ngakhala ngathi futhi manje i-process esiyenzayo ayisaqhubeki isimo sibantu kodwa ukuthi kuzoxoleka sohlelo losuku so ngamanye amazwi ngisho ukuthi uma wakhe ngicela ukuthi aqine lokho bekufisa umfowethu ngaye uNkulunkulu mesipha amandla esinikeza amandla usazoqhubeka lokho kwenzeke nasemndenini yababatha bonke abafethu abefisa bekushaya nami izinto cha akugcini la usazoqhubeka ngizohlezi mina umnyama kubo sebefana nomndeni mina ngifela ukubonga kakhulu bafowethu sithuzeke baqina bafowethu mina-ke sengikhale kakhulu besengifana nje nabafowethu ngoba ngisho mina ngilimele kakhulu angazi noma ngiyophola yini kodwa uNkulunkulu uzosifica lokuthi sifike nesimo siqhubeke sinakekele umndeni ngiyabonga kakhulu. You
kakhulu emafonini ngiye ngikhommente uma ngabe ngipostile ukuthi hayi manje usazobona abantu amanje usabona abantu noma phezulu emhlanganweni kwami umnotho sihlangane kuwo umdlalo lo abashiye ngawo abafowethu emva kwawo kube isikhashana esincane ngidlalile nomnotho kodwa ube umfana nje ongenankinga ingane nje engakhali ethanda wonke umuntu uningi engachaza ngayo ingane inogazi ijabulela wonke umuntu ayikhethe muntu bese kuzoba umcondo lo mfowethu umcondo eqenjini ufike lithe grade 3 lesi must perform asesibeke lapha phambili kuba ichazile nje ukuthi chabe isitrike lesi beyijala iphindwe nephini ngoba nebhola nebhola bese mfowethu ujabulasi kakhulu ngoba nasepracticing lena ukuflow mfowethu kodwa ke la befikile upractice into beyibuka ngani emva kwalapho vele ayizenze bukayo amphathi ke ngabe kuzakhona insizwe ezweni ikhathanise nayo ukuthi ayimcondo ubani uzothula yini bevela hleka kancane fike phansi kodwa masengene stage ayi befike nzubani bese kuzoba umfowethu usithandana usithandana kuphile naye kakhulu umfowethu sidlale naye e-Ivory umfowethu safunda isikole ngasingatholi itoko ilangelanisa abafowethu nesingasahlangani isikhathi esiningi ngidlala ngapha kodwa sobona ngithole khona itoko kodwa usithandana kumfowethu kakhulu ngayo yonke indlela noma kwenzeka mhlawumbe ngithola nemali yokusebenzisa into enginako ngithina ngihlazi umfowethu ugaxelekile la akungizame noma ngabe ukesenti asende no-100 mfowethu nento esiphila naye ngakhona naye angifonela mfowethu ngijazi kana kuyaphetha sacela ungifakele noma uncanyana ngingetohoyini sekulimalekile ngifake nami umfowethu esiphila naye ufike umfana ufike wavakasha ebreakfast kwayindawo afike ayithanda kakhulu ukuthi bese chazile nje ukuthi umsebenzi wami